We are on our series of lesson, The 7 Powerful Ways the Love of God Transforms Every Believer. If you are a believer of Jesus Christ, ti ayat ti Apo, no isot agari ka, will surely transform your life. There are many things around us that can affect us negatively. Problems, criticisms, persecutions, needs, fears, lot of things, negative things that can affect us negatively. Ngem saan nga digitoy ti pagrairaan tayo, wenno pagariyen tayo, dapat ti biyag tayo. Dapat ti ayat ti Apo ti kitan tayo. Ti Diyos ay ayaten na tayo. Ipatpateg na tayo. He cares for us. He loves us. And we must keep ourselves in the love of God. At data yung may ikatlo nga lesson, naadal tayo, digitimun unang nga lessons tayo kakabsat, that if the love of God rules in our hearts, we will deny our worldly lusts. Lipatan tayo, awan tuntiisem tayo, gagam tayo, nga pagbigyan pa'y dagiti derep tarigagay nga nainlasagan. Uno na inlubungan, gaputa ti ayaten ti Apo ti agar-ari kada tayo. Last Sunday, naadal tayo, when the love of God rules in your heart, you will love Him in return. Karintid ko kada kayo ti upat nga way to evaluate if you truly love God. And folks, let us not only love God in word. It's easy to say, yes, Lord, I love you. Oh, ang po ay ayaten ka. But how do you prove that you love God? So did you upat nga words nga inted ko kada kayo? L-O-V-E, that stands for love. Today, the lesson I would like to share with you is, if the love of God rules in our hearts, nakapimpintas dito, listen to it now. Lesson number 3, we will overcome all things. Mapagbaligyam to, digiti amin na banag. Mapagtatagumpayan mo ang lahat kung ang pag-ibig ng Diyos ang siyang naghahari sa iyo. Hante nga pagariyan ti danag, buteng, no ti ayat ti Apo agari kada tayo, we will overcome all things. Would you like to be an overcomer? Amen ba? Would you want to be a victor or a victim? We don't want to be a victim of negative things, of the problems around us. We want to be victors. Mapagbaligyan tayo. But you might ask today, but Pastor, is that possible? Kasi ada problema ita, kat kaslang hang kumasulbar. Pastor, adadadagsen ko ita, kat permi nga padagsenan nak, nakadagdagsen ti biyag ko, nakadagdagsen ti riknak, nakadagdagsen ti panunot ko, gapo kadigito nga dadagsen. Mapagbaligyak nga ta? The good news is yes. And I will show you today how you can be an overcomer of those things because of the love of God. Now, let me open this message this way. Of all the ways to introduce to you the message, inkarara ko kat pinilik ti kastoy nga opening. Let me open it this way. There are 3 kinds of Christians. Kat kita ang tabagim, no anya ka, uno sa dinno ka, kadeti talo nga klase ti Kristiyano ita. Kasi no Christian ko natin amin, siyempre, umuna ada ni Kristo ken ka. You call a millionaire because he has millions or more. Awagam tay tao nga hasyendero, gaputa adda iti hasyenda na. Awagam mo tay tao nga Kristiyano, hanga gaputa nagbunyag idi ubing, awan ta bunyag ti ubing yan ta Biblia, no di katawagam a Kristiyano, gaputa kaste milyoner ada milyon na, hasyendero ada hasyenda na, tay Kristiyano ada ni Kristo kenkwana. Kat dayti nga kaada ni Kristo kada tayo, kat saan nga detay agbalin tayo nga stagnant. Kalati arig na, no iti may sangalugan, kat adamakin na, tumaray. No ti maysa nga digito'y silaw kada sound system, computer, kada da kuryente na agandar.
So no ti maysa nga tao adda ni Kristo ken kuana ti biag na ket agserbi. Agbalin isu na nga functional. Awan serbi matao na awan ni Kristo gengkang kuna ti Biblia ni katem J-I-A-N. J Christ ti mabati I-A-N. Without Christ I am nothing. Uray adda-adal mo no awan ni Kristo awan ka. Awan serbim. Uray adda sa nikwam, no awan ti apo ti biag mo, awan serbim. Uray adda iti influensyam, no awan ti apo ti biag mo, awan ti talaga nga serserbim. Ngem no ti apo adda ken ka, Kristiyano kan, adda serbimon nga tao. Adda serbin ti kinadiadal mo. Adda serbin ti sanikwam. Adda serbin iti siya sa dinuman. Uray problema parikot. Agbalin pa yun na blessing ken ka. Ken agbalin na blessing ti sabali. Gaputa ti apo adda ken ka. That's the difference when you become a Christian. Isong ano Christian kunam, hang ano Christian ket kala di connotation tayo nga, ay may Christian kunam ket tilaing mo nga uminom, ag sigarilyo, ken amin nga aramid tinain lubungan. Hangka nga you are not really living out your Christian life. Kasi no Kristiyano ka dani Kristo king ka, kala digiti silaw adda kuryente na dikat agpangsyonan. Amen. To computer, uri no napinda sa computer, uri 100,000 bayad na, no awang kuryente, sana agandar. Detan tupay laptop, uray pay 70,000 bayad na. No defective, no awang baterya na, sana agandar deta nga laptop. So the same thing kada tayo. Amin nga banbanag nga da kada tayo adal kinabakdan, ken turay ken namin pay, no awan ni Kristo, balikas la awan serbina, ken hanag serbiti na imbag amin dagito nga bambanag. So if you're a Christian, the equivalent na deta, adan tiapo ken kakayat na nga sawen, ada nga rod serserbimon. Ada serserbinan ti adal mo, ada serbinan ti biag mo. Now, there are three kinds of Christians on that regard. Number one, those who forget their duty. Ikitay malipatan da no anat responsibilidad da. Sabalit ikaskaso da, sabalit ipray-prioridad da, sabalit sangsangunda, sabalit at atupagan da. Iba ang kanilang inaatupag at kinakalimutan nila ang kanilang pagiging Kristiyano. Are you a Christian who forget your duty? Don't you forget your duty. Okay? Number two, those who fail in their duty. Dikitoy nang rugi, ngam katingaan nakakabsat, kat agsardeng da. They fail. No kuma mission failed, kuna tayo, kayat nga sa wen, hamo na turpos de mission mo. In rugim, ngem dim na ilipas. You don't want your Christian life to be a mission failed. Nga namayat pa ng rugim. But for some reason, because of temptations, because of trials, because of troubles, nagsardeng kamot hindi pa nagserbim ti apokot kunam, hangko kayatan, nabannog akon, nauma akon, makapaupay ti panagbiag, no kaano nga nagkristyano ak, imadut problemat, no kaano nga simuro tak ti apo, adumutten di gito yung adadagsen, jak kayatan, di kadang rugi ka, ngem nag-quit ka, so mission failed. Don't you fail in your duty. No iti dayti nga bigat, may saka a Kristiyano, kat you are a used to be Christian. Dati kang aktibo ag karkararag, agbasbas at Biblia, ag soul winning, man nakigimong ka, ngam for some reasons, nagsarden ka, wano bumabaaw ka, daytoy di kasasaad mo, failure kakabsat. Ngem, praise the Lord, dayti nga message katriingan na ka, it's not yet too late, nga kunam, Apo, I renew my commitment to my duties and responsibilities as a Christian. Number three, may katlo, those who are faithful in their duty. Those who are faithful in their duty. Nga uray adot problema, uray adot bangen, uray adot hindrances, uray agsardeng dagiti kakadwana, uray makatkatawaan, kat saan nga maapektaran, gaputa ti ayat ti apo agar ari ken kuana, kat mapagbaligyan niya, napagtatagumpayan niya ang lahat ng mga pagsubok, mga hirap, mga balakid. Bakit? Sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ang siyang nagahari sa kanyang buhay.
Oh, sabi nga ng Bible, if the love of God rule in your heart, you will not be offended or you will not stumble. Why? Because ti ayat ti Apo ket isut agar ari latta iti biyag mo. So kadeta nga talo kakabsat, may saka kadigita. Are you a Christian who forgot his duty, nalipata mo ti duty, sabalin ti priority, sabalin ti kaskasom? Are you a Christian who failed in your duty? Mayat ti panangrugim ngam nagsarden ka ti katingaan? Ituloy mo, kabsat. Bumangon ka, kat ituloy mo ti panagserbim, aging nga maturpos mo ti dalan mo. Or those who are faithful, are you that Christian? Nga uray narigat, uray pandemic, uray agsasarunod panagsasakit, agsasarunod paggastuan, ngem kaskasdi, nga napingot ka ti panagserbim iti Apo. Because you are an overcomer. You are not overcome. You are the overcomer. Now, as we faithfully fulfill our duties and responsibilities, gapong arot tati kayat tayo, kat faithful tayo, napudno tayo, nga mga ramid, dagiti duty tayo no kumasilaw, agsilaw ka, no asukar, nasamit ka, no asin, dapat napgad kalata, no lugan, roadworthy ka, tumaray kalata, no Kristiyano, dapat tibiyag mo blessing, naranyag, agserserbi kalata, as we faithfully fulfill our duties and responsibilities. Take note, we will face overwhelming troubles. Titiuray ka lang na makaturog kakabsat, you are overwhelmed. Hamumakayanan, humanly speaking. I say that word humanly, kasi no ti Apo agar ariking ka kat tibilag ti Diyos at dagan ka, makayana mamin. I can do all things through Christ, which is strengtheneth me. But there comes a point that you get overwhelmed. Detay mamulang-lang kan kakabsat, agladingit ka, malpay ka, agkapoy ka, maitaklab kan, kat matulid ka, matuang kan, mabual kan. We will face overwhelming troubles and difficulties while we work and wait for His coming. Kas panangururay tayo ti umay panangalan ni Apo Jesus kada tayo, we will suffer a lot of afflictions. Manong afflictions ti sangwon tayo? Alat. Ano kira sa unti alat? Ti pagipanan iti bukto. Alat. Kaya sa unti alat kakabsat hanga basit. Sungahan kayo makikiktot-kot ko nayo. Pinakadot problema ka po. Hamo kung kuna. Because in bagatiyapon, in the world, you will suffer tribulation. They that live godly for Christ Jesus will suffer tribulation. Talaga kakabsat. Adot sa gabaem no Kristiyano ka. Nga nuhang ka kuma Kristiyano, nuhang ka napud no nga Kristiyano, mabaling nga mo nga sa gabaan di gijay. Ngem gaputa faithful ka, gaputa napudno ka, napinget ka, iso nga sa gabaam digitoy nga afflictions. We will be persecuted. Napadasan yun kakabsat, tinaidadanes. Forsaken or mocked by those who do not agree with our convictions. Kanayon nga ibagbagan ni Pastor John, nagbibiyahe kami, kunana, amom, no ibagam ti kinapudno, at damayat, at damat ti madi. Hamu pang panunutan di gijay madi. Ti panunutan, ibagam lata di kinapudno, ta dantulat tamayat ti kinapudno. Am I right? When you speak the truth, pagkatotohanan ang iyong pinaninindigan at ipinapahayag, may mga gusto, may mga ayaw, may mga matutuwa, may mga magagalit. Pero ba't mo iisipin yung magagalit sa'yo? Katotohanan naman ang iyong pinaninindigan. But that's a part of being a Christian. Because you cannot be a faithful Christian no hamo surusurutan tinalintag. No hamo surusurutan ti Biblia. No hamo surusurutan ket pagbibiyagan ti kinapudno. Hangka nga pudno nga Kristiyano pagbibiyagan ti kinakristiyano. Al-lilawom ti bagim, al-lilawom dagiti tattao ti aglawlaw mo. But numan pa'y ti kasta, praise God, none of this can separate us from the love of God. Hindi tayo pwedeng mahiwalay sa pag-ibig ng ating Diyos. Through Him, gapungarod kenkwana, we are more than conquerors. Tingnan natin sa Romans chapter 8 verses 35 to 39. Nandyan sa screen ang English.
Kat basaag kakabsat, iti Ilocano. Romans chapter 8, verse 35, the Bible says, siya sino ti mangisinan to, kada tayo ti ayat ni Kristo. Amom ti ayat ti tao kakabsat, ada pagpatinggaan na. Conditional. Di ko natin wagat, kayat ka. No. Ada no na ka. Ada kondisyon ngam ti ayat ti apo kakabsat awan. Kunana ti Biblia, siya sino ti mangisinan to kada tayo ti ayat ni Kristo, tintuladingit. Sino kada kayo ti madama nga gladladingit? Hammo nga ipato nga deta pa nagladladingit mo, kud di na kanay ayatan ti apo. Ti problema tayo ngamin kakabsat, ti panang-interpret tayo ti ayat ti apo, kat good times, anapay, wonderful moments, kasi humanly speaking, sino kumatmayat kakabsat ti problema? Humanly speaking, sino kumatkayat ta masaktan? Humanly speaking, sino kumakada kayo timayat kakabsat nga uncomfortable tabiyag mo? Kat gapo kadeta nga human nature tayo, we interpret, and this is our problem, nga no ti biyag mon kat adot problema, di nagsamo tayo ayatan ti apo. Ngam no ti biyag mo kakabsat kat mayat ti anayas ti trabaho, negosyo, apit ken ikan panagkalap, apo, permi, thank you Lord for your love. E no awang makalap na nga ikan, di nagsamo tayo ayatan ti apo. Oh, no nakisang ti negosyo ita, di nagsay ayatan ti apon. Kakabsat kayat kung maamuham, nga ure adot problema, hamu ipato nga di na kanay ayatan ti apo. Because the Bible says, nothing can separate us from His love. Shall tribulation or distress, kunana, when no rigat, pan nakaidadanes, when no bisin, apo, di nakamsay ayatan ti apon, taapay burong puggoong kamatis na tatsidsidamin. Oh, di ba? Anapay, when no kinalamo-lamo, deti badok pelang 5 years ago. Awang mga ayat kanyak, when no peg God, when no kampilan, kasada na isurat, gapuken ka mapapatay kami ti agmalmalem. Kaya na sa undeta sangsangwan met piggad ti pan nakatay. Tinaldaw ko na ni Pablo. May bilang kami akas kadagiti karnero may paay ti paguragaan. Saan? Kunanas? No! Saan? No diket kadagiti yamin nabambanag, agbaligi tayo payanan anay, gapu iti dayjay nagayat kada tayo. Listen to me. Hamoy baga, ngano adot problema, di na kay ayatan ti apo. In fact, it's ironic because no adot sagsagabaam, no adot problemam, no addada dagiti hurts and pains ti panagbiag mo, di ta nga mapanagkam ti ayat ti apo ken ka, because ti ayat ti apo, nakasla ka digiti unbeliever, nga adot problema parikot da di da makayanan, ngam sika makayanam, gaputa ti ayat ti apo ket addaken ka. Dayjay ti nakaidumaan na kakabsat. Iso nga mo kung kuna nga di nagsay ayatan ti apo, apay kastoy. Oh, you see that? Tadyak dua-duaen. Jak dua-duaen, nga uray ni patay, uray ti biyag, uray di kiti anghel, uray di kiti pagturayan, uray ti panakabalin, uray di kiti banbanag agdama, uray di kiti banbanag nga umayto, uray tinangato, uray tinababa, uray aniyaman na sabsabali aparsua, di datay tumabalin nga isina ti ayat ti Dios nga daken Kristo Jesus nga apo tayo. Gapo nga rod iti ayat ti apo, we will be overcomers. Da kayong agbasbasa, mabaling nga marigatan kay nga agbasa, ti ayat ti apo, tulungan na ka. Karita kakabsat, sakbay nga intayo, adalan deti ayat ti apo nga kunana awan makaisina kanyak ti ayat ti apo. Idibas basa kakabsat, deti konteksto, deti nga passage, na-observe ko nga daupat nga sa ludsud. Katsong batan tayo man kakabsat nga kitaan digiti nga upat nga sa ludsud. Hangko ilipas kakabsat, takit kitak to'y oras, kundi kay kayat nga dete ma-empatso. Iso nga uray mesa lang, no lakit di agbati kada kayon, kat mapakirid kayo, umdas day jayan. Kat these questions, may panggap ka na po Diyos digiti nga sa ludsud kakabsat. Now, ano da digiti upat nga sa ludsod?
Deje ko nata yung rhetorical question. Define nagto itano anat ka nga sa wunti rhetorical question. Umuna nga sa ludsud nga nakitak ito'y kunana, if God be for us, who can be against us? No ti apo ket para kada tayo, siya sinunto ti mabali na bumusor kada tayo? That's question number 1. Dahil sa ludsud, obvious ti sungbat na, iso nga it is not a question that seeks for an answer. It is a question that declares a point and statement. Han iso na nga sa ludsod, ngagbirbirok ti sungbat. No di kat sa ludsod, nga mangibagbaga ti maysa nga punto. Nga if God be for us, who can be against us? May kadwa kakabsat nga sa ludsod nga makita tayo. He that spared not his own son, but delivered him up for us all, how shall he not with him also freely give us all things? No di na impahidam ti bukod na nga anak, hindi niya ipinagkait ang kanyang bugtong na anak, subalit ipinagkaloob para sa ating lahat, hindi niya ba magagawang ipagkaloob sa atin ang lahat ng bagay? Alam natin ang sagot dyan, obvious. Pero ito'y tanong na hindi naghahanap ng kasagutan, ito'y tanong na nagsasabi ng isang importanteng bagay, katotohanan at punto. Number 3, pangatlong tanong, who shall lay anything to the charge of God's elect? Siya sinunto iti mangbabalaw no mangkondenar kadagiti insalakan. Who is he that condemneth? Alam natin na pagligtas ka na kay Kristo ka na, you are no longer condemned. There is no more condemnation to them who are in Christ Jesus. Kaya anumang kasalanan ang nagawa mo at magawa mo pa, inalis na ng Diyos ang condemnation mo dahil tinanggap mo si Kristo na siya ang tumanggap ng condemnation mo sa krus ng Kalbaryo. Napakaganda. At pang-apat na tanong na nakita ko rito, who shall separate us from the love of Christ? Meron bang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Alam natin ang sagot dyan ay wala. Pero bakit tinatanong kung ang sagot ay obvious? Ito po ay tinatawag na rhetorical question. A rhetorical question is a question asked in order to produce or to make a point or statement. So, ito yung sa ludsud, kakabsat, they are not raised because they seek for an answer, but they are raised to prove a truth and a point, to stress and emphasize the truth about God. Ita nga bigat, padasan tayo man, nga adalan deti sa ludsud number 1, 1 billion centavo question, if God be for us, who can be against us? What's the answer to that question, folks? Anat sungbat deta nga sa ludsod? Kunana diti Romans 8:31, basay ti Lucano kat kunana, anya nga rod ti sawen tayo pa'y kadigito'y abambanag. How do you respond to your circumstances? How do you respond to your critics? How to respond to those people who mock you and persecute you? Anat sungbat mo, kunana dito'y kakabsat, no ti Diyos adda a bumuyog kada tayo nagpintasan deta, bumuyog. Anat bumuyog? Saan lang ang makikadwa? No diket makiayon kada tayo, makikapeng. He is for us. Siya sinno ti bumusor kada tayo. Amoyo, kanayon nga emphasize ti patriarch tayo ni Pastor John kunana, 1 plus God equals majority. You don't need the vote of everybody when it comes to living out your Christian life. Siyempre, no politiko ka, agtaray ka nga para mayor, kailangan ti botos ti amin nga umili, nga dayan ti masakupam. No presidente ti pagtarayam, get ka sa pulam, kakabsat ti botos ti amin na Pilipino. Kadita kakabsat ka talaga nga sumsumyag ti porsyento ti survey ni Bongbong Marcos. Ang kuikam kampanya kakabsat nga may bagbagak lang nga nagtaray ka for national office, kailangan ti botos ti kaadwan. Deje ko natin nga majority. Kat uray pa'y adot kwartam, uray na laing ka, kas na isko no dadumapay, no hamot nga si kati binutusan ti majority, hanggang makapagtugaw nga presidente. Awan power mo. Awan bilag mo.
Awan ti turay mo because the majority did not vote for you. But listen, we don't need the majority to be strong. We don't need the majority to be a powerful Christian. We just need God because you plus God equals majority. Enough na yon para maging malakas ka. Sapat na yon para maging matibay ka. Sapat na yon para mapagtagumpayan mo ang mga problema mo at mga kabigatan ng buhay mo. Hindi mo na kailangan ang majority. Kailangan mo lang ang Diyos. Hindi ko sinasabi na hindi mo kailangan ang tulong ng tao. Pero ano naman ang tulong ng tao kung wala ang Diyos? Sabi ng Book of Psalms, some trust in chariots, some trust in kings, some trust in horses, but we trust in the name of the living God. So ano naman ang tulong ng tao kung wala ang Diyos? Pero magpalagay natin na walang taong tumulong sa'yo. Pero pag naandyan ang Diyos, you will overcome. No dumati problema tayo kakabsat. Kat DJ ko natin ang fear of rejection. Kung natin no agtak-derak nga para ti Apo, no ibagak nga jak agin inom, baka kagura dakton, baka jak mapagustuhan nida, no jak mapagustuhan nida, kat jak maala iti simpatsyada. Eket kagura dakton. Fear of rejection. Isu nga nakapoy tayo. Isu nga adot dadagsen tayo. Isu nga hante makapag-faithful na Kristiyano. Tapampanunutan tayo kakabsat. Baka no ibagak ti kinapudno. Baka no takderak ti sa utiyapo. Kadyak mapagustuhan ti tao. Kat siyak ti mapukawan. Oo kakabsat. Dakdak kalapukaw mo no ti Apo ti dim na pagustuhan. Listen to this. The biggest fear is not when the world is against you. It is when God is against you. Deta kakabsat. Ang dapat na pinakakatakutan natin ay hindi na ang mundo ay laban sa atin o hindi sumasang-ayon sa atin, kundi kung ang Diyos na ang hindi niya sinasang-ayunan ang buhay mo. Hindi niya sinasang-ayunan ang ginagawa mo at patutunguhan ng buhay mo. Deta pagturturungan ti biyag mo, dimot agri ti yapon. Deta ti dapat a pagbutngam kakabsat. Hamo kabuteng ti tao, ti Apo lang ti dapat kabuteng mo kakabsat. Matthew 10:28, Matthew 10:28, and fear not them which kill the body. Hamo nga kabuteng digijay nga kaya na nga patayon tabagim, but are not able to kill the soul, but rather fear Him which is able to destroy both soul and body in hell. You will become an overcomer kakabsat, no dakeng kadayta nga panagbuteng iti Apo. Kang kanan niya magbagano kakanyak ni Pastor John, no, makita man ako, ibagamlat tatakinapod no, adamayat, adamadi, adamang gusto, adamang gura, ti pampanunutem, ti Apo. Kasi kakabsat, no ti pampanunutem kat acceptance ti tao, nagdagso na panagbiag. Tati tao kakabsat, mabaling agus gusto na kaita, ngamdumteng to ti tiyempo agbalo ti sitwasyon, di nakanton kay kayat. Nakadagdagsan ton tirik namon. Kasi birbirukam ti acceptance ti tao. Iso nga kita nyo, adot tao kakabsat, nga nakadagdagsan di pa nagbiag na because they are seeking for acceptance. Naglawag ta kunana, the book of Ephesians, we are accepted in the beloved. Kakabsat, hamo parikutan no accept na kati tao no saan. Basta importante, ti Apo, inaccept na tayo, gaputa inayat na tayo just as we are. Orida tayo nakapoy managbasol, han nakinita kakabsat nga, deta nga tao jak kayat, gapo ta iso nagat neng. Deta nga tao jak kayat, ta iso nagat kastoy, pandak, wano iso nagat nagutong, wano kastoy. Haang kakabsat, no diket, despite of our physical features and despite of our moral condition, God loved us just as we are. And the moment we accepted Christ, we have been accepted by the Lord. Anapay ti acceptance nga birbiro kum ita nga dakdakkel ngam di pa nang accept ti Apo kung ka. Isu nga no Kristiyano ka, hangka natib ka na Kristiyano, no tao ti acceptance ti tao sapsapulem. Dapat di Apo kunam,
agtakderak la tatibiyang ti Apo. Tati Apo agtakder mo tibiyang ko. Katanyan tuman ti ibaga ti tao. Sanggun to na problema. Gapot if God is for me, who can be against me? Tatakakabsat, kita nyo, baliktadan tayo di versikulo. Kunanad jay, if God be for us, what if? Lakat, what if lang dito yung kakabsat, ha? What if? Baliktadan tayo. What if? What if God is against you? What then? Kasi di ba ang panunutom latagat, baka ti tao kaguranak, baka ti tao di naktukayatan, baka siyak ti mapukawan, baka siyak ti maawanan. Di dyan latapang panunutom. Api nga din panunutom ita, anangarudan no ni Apo Diyos ti bumusor kanyak. Anangarudan no ni Apo Diyos ti maldaangan kanyak. Anangarudan no ni Apo Diyos iti against kanyak. Well, of course, deti kat very general kakabsat ng adungamin ti adresa na deti nga saludsod eh. If God is against you, what then? It doesn't matter who is for you if God is against you. Di ba? Uray man aming nga tao kat ayunan na ka, no ti Apo bumusor mo't king ka, awan serbina. Nakalaling gaget nga panunutan. Try to think for a moment. Panunutin yung kakabsat. What if God is against you? Kasi deti social media nga mingkat tilata kaya tayo kat likes, heart, comment, good comments. But what if God is against you? Think for a while. I am not encouraging you to think negatively. Hanggang encourage ti negative thinking kakabsat. Ngam ibagbagak la nga panunutan, ponder on it for a while, tap no ma-appreciate mo, deti point nga, God is for you. Kasi kung namunag paiso, no, ti Apo against kanya, kasano akpay, na yung baglangan ng God is for me. O, di ba? So, I'm not encouraging you, nga panunot ti negatibo, nga panunot man lang apagbiit, kasano no ti Apo against kang ka, kasano pa iti biyag mo? How will you face death if God is against you? Dakay nga buy-buya itata, no hamo payam amo ni Kristo as your personal Savior, the Bible says, the wrath of God abideth in you. How will you face death if God is against you? Kasano pa'y nga sangwam ti patay no ti Diyos kat bumusor king ka, kat itapwak na kalata di impyernong kakabsat. Siguro, ti obram latan kat igawgawid mo't pan nakatay mo. Agtumarkan ti amin na pagpatidog ti biyag, tadim kayat ti matay, kasi ambom nga ti Apo igarangugong na ka di impyerno because God is against you. Pero di ka maragsakan ita, God is for you. Kat numatay ka langit ti papanam. Hamot nga dete, hamo kayat nga igawid ti panakatay mo kakabsat, ngem uray matay ka, ammumon nga langit ti papanam because you have been accepted by the Lord. How will you face troubles if God is against you? Think for a while. Kasanod pa ng sangom, di gito'y nga parikot no ti Apo, kat against king ka. How will you have peace if God is against you? Amen? But praise the Lord, the Bible says, if God be for us, meaning He is for us. But if God is for you, what then? No ti Apo, kat para kan ka, at dati panig mo, at dakati panig na, anangarud mo't kakabsat, you will have peace. You will be confident. You will face sufferings with joy. You will have direction in life. Madan ka, tipudno nga direction ti panagbiag, kasi ti Apo dagan kagat paragan ka. Hebrews 13:6, nagpintas ti kunana, so that we may boldly say, the Lord is my helper. Agasam deta kakabsat. Ti Apot number 1 na makatulong kada tayo. Oh, no, dadano ka, digite, umay agpakararag. Ti may sano ka nga damagag kat, kararag mo ka di detan ti Apo. Kasi matulungan ka nga agkararag. Ngam dapat imuna nga imbagam ti Apo dayta. Kasi kunana, the Lord is my helper. And if the Lord is my helper, no ti Apo tumultulong kanya, I will not fear what men shall do unto me. Anang katat aramidon ni boss ko no ibagag kanya na nga ti Sunday kat masapol nga adak itigimong hangkag butbuteng. No ti Apo addagang ka katisot man tulong kan ka awantot kabuteng mo. Iso nga ibagam lata, boss, kayat ko nga maamuam, thank you, nagpintas na ti offer ti salary ngam ti Domingo para iti Apo. Padasam nga ibaga,
Abahan ko ibagbakat, abakan no ikat na nakasigod, no, kwa hang kakabsat ko nam apo, sikat tumulong kanyak. The Lord is my helper. Kat itan apo nga panagnagak nga sika iti kadaklan nga tulong tibiyag ko. And I will not fear what men shall do unto me. O, no si kang estudyante, ibagam latagin ni teacher mo, ma'am, hang kami nga agsala, hang kami nga kastoy, no, kasti ti conviction ta church me, kasti kami, katibagam ken kuana, you will not fear, you will overcome. Why? Because di ayat ti apo addaken ka. If God be for us, no matter what the devil throws at us, we will be confident to face it because God is our Father and He loves us. Amen, kakabsat? Oh, the world may hate us and will go against us, but God loves us and He is for us. Di problema tayo kakabsat no daduma. Kat kuna tayo, dinaksamo tayo ayatan ni tiyapo, taapay kastoy. This is another point. Adot problema. But I would like to remind you, people and demons, demonyo, amoy di, demonyo kat manglawlawlaw. O, dataglawlaw yo. Kita nyo man taglawlaw yo? Adot demonyo, sa mo na makikita. But people and demons who seem to harm, hurt, or hinder us will not ultimately succeed. Dure pa anat aramidin ti tawagan ka. Kat for the time being, kas na ko ng apo, ape kastoy met, impalubos mo nga napasamak kanyak. Ape impalubos mo nga agsakit kami. Ape impalubos mo nga may katak ti trabaho. Apa yung palubos mo, apo nga, kastoy iti itid ni mestro nga grade kanyak. Apay apo nga, impalubos mo nga, kastoy iti negosyo, wano kastoy iti apit. Why did you allow these things to happen, Lord? Apay nga impalubos mo, agsasakit kami, apo. Mabaling at ti demonyo kakabsat, umay na kayo ay ayaman, i-oppress na kayo, kat ko na po, apay impalubos mo, dinaksamo tayo ayatan. Ngam kakabsat, di pinalpas ngamin ti istorya. Apay ngamin nga, idapom ta TV mon kakabsat, gaputa mababak jay bida. Oy, no mababak ta bida, di pinalpas ti pelikula. Gagangay, ngano damdamo, mabugbugbog pelang ni Fernando po. Ngam urayem kakabsat, tatuno, makaungar ni Fernando po, kat isuntumot kakabsat ti mang bugbog ken mang piang-piang tilapayag dagiti kalaban na. Tug-tug-tug-tug, pang! Oh, takaragragsak kantaon. Kat kuna pa talaga ni Fernando po iso nga talaga iti hero. Amuyo kakabsat no ado ti problem ko na mahapo dinaksamo tayo ayatan. Kahit mapan makigimongan, agsardeng aga Kristiyanon. Agsardeng nga kung di pa nagbasa, hampay nalpas ta pelikula tabiyag mo kabsat. Ipalubos lat ti apo nga sige, mabugbubugbog ka pelang. Ngam ti ayat ti apo, bangunan na ka, kakabsat kat isut mangtad balege, makitam to, all things work. At first, we may not understand. Because God will turn those circumstances for our own good. Kita niyo? At first, we may not understand why God allows those things to happen. Di last year, na COVID kam nga pamilya. Kat no naintawan, apay nga ni pela pastor ti ma-COVID. Kan ti pamilyana, kat isut maararamat, isut agkas-kasaba, isu pelang ti marigatan mo't ita nga uncomfortable tapno makapag-preach. Apay nga ni pastor, di pela siyak, mabalin akong kunayo nga tayo di. Di pela di kitay awan disdisiplina natin na COVID, di pela pastor, kung kunatay siguro. Hansa mo tayo ayatun ti apo ni pastor. Oh, kakabsat, ti bida, maababak, noon una. Oh, iso nga na COVID kami. Di ko ang kakabsat, impanda kami ijayan ano taga na netan? Takwat Center. Kat ti amo ni Satanas kakabsat, aggargaragak, awanan, na COVID ta pastor dan, kasanudatan. Di na amo kakabsat, ngay di na ikabil kam di Takwat Center, kat anyaman nga pigsa ngayon ti apo kanyag inturturod ko, nagisarsarita ta tao, kat nagpakadag ako ag Bible study kam ti Takwat Center. Oh, iso nga nagkondakak ti Bible study. Oh, kat adot na say jay kakabsat, kat uray kas jay ti pasamak, anat na pasamak. After nga na COVID kami, ini agsasarunumot ti member sa ma-COVID.
Kat baban di pa naka-COVID mi, nagbalin kami nga, kaslang dakamti muna nga nangi paranasan ti Apo. Tapno amu tayo nga tulungan, dagiti ma-COVID ang miyembro. Ken kakabagyan ti miyembro. So anat na pasamak? Kakabsat, all things work together for good. Oh, isong ano, the problem itama kung kuno, di nagsama tayo ayatan ti Apon. Orayim kakabsat. If God be for us, who can be against us? Our sufferings and pains do not mean that God is against us. Ipalubos ti Apo, di gito, hanakat na sa nga against ti Apo kang ka. Actually, He is for us. He is for our own good. Even our painful chastisement are meant for our good. Kat uray man pa ipalpalagipan na katiyapo ita. Numadama ka nga masapsaplit, di nagsay ayatan ti Apo. Apay, no bautam ta anak mo, gaputa di may ayatan. Bautam ta anak mo, gaputay ayatem, kat dim kayat, nga mapanoy nuyan, ken agsara iso na, iso nga bautam, gaputay ayatem. So nga ti Apo, uray di panang saplit na kada tayo, panang palagip na kada tayo. Imbes nga tarayan tay ti Apo, arakupon tay ti Apo. Ammom, no kas pagarigan ni nanang mo kat bautan na kat ti pagbaut na king kagat sagad. Uno uray pa iti bislak, uno tay belt. Tay belt. No iwayat ni nanang mo, uno ni tatang mo tapagbaot, di ka umadadayo. Tanuwas nga nagdisuking ka, di jay murdong nakakabsad, di dulo na naap-apgas. Nasaksakit. Arakupon tapno, di na ka mabaotan kasi inarakop mo. Oh, padasam ti tumaray. Tayablat na king ka, pak! Kuna nagat, di dulo na iso, tagmarkayan tatakyag mo. Nasaksakit. Isong ano ti Apo, babautan na ka, palpalagipan na ka, dimitartarayan ti Apo, arakupan ti Apo, ko na Apo, babawi ako na po. Apo, agsubliakan kan. Apo, gusto na po. Agsubliakon king ka, agfaithfulakan ka na po. He is not against you. He is for you. He is for your own good. As I close, the challenge therefore to us is this. If God be for us, let us be for Him. Agtakder tayo nga mo ta para kan kuha na kakabsat. Hantay compromise ti pamati tayo. Hanga gapulang ti pamagusto ti tao. Kat ti Apo isumutan. Ti kompromiso tayo. Idinto nga ti Apo para kan ka. Dapat para ka matken kuha na. If He is for our own good, then we should follow Him. No ti gayang pampanunutan ti Apo kat pagimbagam. Surutom nga rod isuna ang kakabsat. Kasi di pagimbagam ti pampanunutan na. Kalagan Pastor John, uray na unget kakabsat, katemot pagimbagam ti ibagbaga na, akat suruto ma. Kaya Edward, kanayon na maungtan, kanayon kakabsat nga mabuljak ti sarita, kanayon nga maablatan, ti unget kakabsat. Ang amom ni Pastor John, kat maawatam, di puso na, nga pagimbagan ti pampanunuto, na pagsayatan ti biyag mo, ti ministry, imbes kakabsat nga adaywam ni Pastor John, akat asit gamata, suruto mataab mo mapagimbagan, di jay ipagpakaawat na gan ka. So naamom nga tiyapo kat para kan ka, kat ti sauna maipaiking ka nga pagimbagam, apay dim surutan. So you must be for His word. You must stand on His word. You must follow His word. If He is concerned of our needs and welfare, no pampanunutan na kat i-care na kakabsat, digiti pagkasapulam, then we should concern ourselves with His work. Hanga dete, isupay tama sa pulak ngamin kung kunam. Maawatan ni Apo Diyos no jak magigimong. Maawatan ni Apo Diyos no lukatak ta negosyo. Ti aldaw ti Domingo, isupay tama sa pulan. Amuyo kakabsat, hamo kung kuna nga, dinaklang at maawatan ti Apon. Deti tilaglagi po. Hana maawatan ti Apo. Tanagado nga aldaw. Ape awan tiyempong para kang kuwan. Hana maawatan ti Apo deta. Nagado tiyempong ti adu nga bambanag. Adu nga tiyempong para ti bagim. Adu nga tiyempong para ti tattao. Adu nga tiyempong para ti trabaho. Panagbasa. Ape awan tiyempong para kang kuwan. Deta di maawatan ti Apo. So hante kung kuna nga maawatan ko mati Apo. Hamo kung kuna. Kasi baliktad kakabsat, sikat han na maawatan ti Apo. Kasi awang priority. You must concern yourself with His kingdom, with His work, with His ministry. So ngayon nga bigat kakabsat, choose you this day whom you will serve. Agpili ka. Una ni Moses, kadigiti Israelites, who is on the Lord's side?
Sino nagtakder ti biyang tiyapo? Digiti do mga tattao, sinurot da kakabsat ni Kore. Gaputa influential nga tao. Kadida kayat nga mapasaktam, pinagustuhan da, nagside da kini Kore na napasamak, naglukat, nagbisgay ti daga, narigrug da amin, nagrekap ti daga, mas graving kakabsat. Nalunun isuday ti daga. Kat nasalakniban digiti nagtakder ti biyang tiyapo. Kung ni Elijah ka digiti tao, gaputa backslider dan. Debut baal ti pagkarkararagan dan, di mo tiniyapo Diyos. Yung naman ng Diyos-Diyosan sila lumalapit. Doon na sila nagwo-worship, hindi naman na sa Diyos. Tumayo si Elijah at sabi niya sa kanila, if the Lord be God, then follow Him. Kung ang Panginoon ng Diyos, sundin niyo siya. Naniniwala ka ba na ang Panginoon ay Diyos? Naniniwala ka ba na ang Diyos ay Panginoon mo? Naniniwala ka ba na ang Diyos ay para sa iyo, para sa kabutihan mo, para di pagimbagan ti panagbiag mo? Then if that be the case, follow Him. Stand for Him. Hanga isot i-compromise mo, kat isot para ti pagimbagan. Kasla ko maubing deta. Te anak, baspilyan na ti maibalog ti barkada, kaysa ti ayan tinaganak nagat, samantalang tinaganak na isot mangipatpatag, di ba? Dati nga parents, dati ti mangipatpatag ti anak tayo. Uray na unget tayo no dadto ba? Uray na sao. Uray na sakit, dagiti sarita tayo, dagiti anak tayo, ay ayatan tayo idan. Para ti pagimbagan da pampanunutan tayo. Kagapula ka digiti nga bambanag, dahil nga ubing, mas pilyin nat barkada na, mas pilyin nat kayat nakakabsat, anya na panunot. Api nga adaywam, dyan naganak mo. Api nga ilaksid mo, dyan naganak mo. Api nga dimiraman, tinaganak mo. Api hamoy palubos, nga advice na katinaganak mo, kat pagsaya atam ti pampanunutan da kakabsat. No daduma ti problema kas tatay mo ta Kristiyano. Dito ngamin makita kakabsat that God is for us. Dito ngamin mabigbig, ma-realize, ma-value that God is for your good. God is for your welfare. Katiltila adda kakabsat, isurusurutan tirik na tayo. Tiday nga bigat, stand for Him. Be on the Lord's side. Be for God because God is for you. All of God's people say, Amen and amen.